Alright guys, welcome back. Бид гурвын гурлаас одоо Густаво, babysit хийж байгаа нохоо Lulu, Dash өнөөдөр mukbang хийнэ. Өнөөдрийн mukbang-аар болохоор бид хоёр юм Galbi Украин хавирга 24 цаг marinate хийгээд амтлаад тэгээд битүү чанагчанд цаг гарan чанс дэж болсон баг гэж бодож байна. Тэгээ баахан side dishes. Let's go. Let's go. Let's go. Last shot. Oh, you may. Excuse me, back off, please. Oh, God. Nice. Here's two things. Det är yummy. Var det gott? Бүр амар ялц болоогүй. Баг зэрэг ажиллаж та. Тэнт ийэтэм юу? Nej. Det är inte jättedyg heller. Det är såna mitt emellan, det är bra. Vad fanta gott. I don't know. Det var gott. Mm. Också.
Han håller på att dregla. Tjusårs att han. Nej, sluta. Jag vill också ha kimchi. Det var kimchi gott. Det är en tjosen du vet. Ja, det var nice. Kimchi. Så doppa i soppan. Det var gott. Den där vill jag ha. Den här kan du få. Ta den. Så. Nice. Helt misär. Hämta mal som så işte. Den här Fantan var god. Mm.
хүмүүс. Аа. Det var nice. Цацчлаа. Сайхан болчлаа. Сайк. Bro. Окей. Энэ хүртэл үзсэн баярлалаа. Excuse me. Тэгээд таалагдсан бол like, share, subscribe дараарай. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзъя. Дараагийн Бичлэгээр уулзъя. Дараагийн бичлэгээр уулзъя guys. Exact. Repeat. Come on. Дараагийн бичлэгээр уулзъя. Дараагийн бичлэгээр уулзъя. Peace out.